Sngi Hadien belastang ke tamasa cherry blossom, ke balong Mynnin ke kane tarik, ke bahapan Pynsangeh no namar ke jing ther uslap, hynrei mynta ke sngi pat, kadai ke sngi ke babut jong ke tamasa, kadai ban iaid beit kumba kadai ban long. Ya kane, la pyntip da myntri bedai peit ya ke tnat tourism, uba po Lyndoh. Ha ka jingkren jong ula ong baki program ki bedai Mynnin ke sngi, iaid biang mynta ke sngi, syu ula ong, habaya dai baki tiket ki bakut no Mynnin ke sngi, endang syak ban pendon kam mynta ru. Bat na ka benta ki tu ki Thied tang Mynnin ke sngi, kila ban pan Refund no. Ula ong ba ka tamasa kan iaid beit, bat kan kut la syahi ke sngi. Iaid beit mynta sngi, pemut mynta ke sngi bat la syai. Ini ki ban ki ba beit bagi jam Mynnin dan lagi kiban kiuran sana mynta ke sngi dan kiban kiuran sana like syai ke sngi dan sulong ni layu aku buat pada kapa kam keluar di la penting apa namar ki la kambun ki performance kemudian ki pinta jong ke festival rukin kam bun klang ba kanum dan ke jingnya rush apa kan kita apa ya ke komrum komni pada sebuah festival. Kemudian kan kut beit las syai sngi. Ke habi dai bat kini ki bela Thied tiket Mynnin dai. Sure. Namar kadai lai sngi. La Thied Mynnin tiket tu ki long valid mynta sngi. Itu juga Thied ada season tiket kemudian long valid pro sngi. Itu pada kiba la Thied Mynnin bagi orang ba kiwa Thied tik dan Mynnin ke sngi mynta sngi ke melaju. Itu pada kilapan lim ban refund ban siu no. Ben pai no ke ke bagi la. Look. Cuma kan kut bela syai.